haray ko teddungal mo musidɓe kala hawrɗo vidéo ɗo haray ko yo partage mo maximum possible awa ɓe juhi Mandiang Sidy ɓe juhande hulɓininde ɗo gandi balɗe no feƴƴiɗo mi haalani on ɓe falano boyinde Mandiang Sidy ɓe ka bureau makko ton awa mi humpitike joni haray Mandiang Sidy ɓe limosama directeur général l'OGP on haray ɗum ko teddungal jama lagine o fof awa piji ɗin fuɗɗike jiiɓade haray Mandiang Sidy ɓe tippinama la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala hawɗo vidéo ɗo miɗo torama partage gonmo maximum possible ko ñande Ousmane Gawal kadi tippinte woni e ganda haray Mandiang Sidy ɓe tippinama directeur l'OGP ɗo gandi ɗe balɗe ɗo hara yimɓe golloɓe département makko yaltuno ɗo manifesti holli waɗi lebbi jeegoɓe yoɓaka awa ɗum ɗon noon welali haray Mamady Doumbouya awa ka tigi tigi hande ka 21h ɗo ɓe yewti kañum Mandiang Sidy ɓe décret direct KRTG andantako o adna ko ɗum mi haalani on mo wawi yo waɗi doyi anda ko hawde tuma hande ko an janggo ko goɗɗo go Mandiang Sidy ɓe bye bye an kadi transition on lannidi joni noon meɗen habbi ko honto ɓe naɓatama albala hulɓiniɗo haray min artirnayi on e direct live ko bonoma ɗon ay min mi humpitayi on peji ɗin fof en temps réel Mandiang Sidy ɓe limogé de son poste ye o windaynoɗa wola ko fof o gurdure ko gueraynoɗa fab hande a ittama Mamady Doumbouya a wi kanko paga yalade kanko sa naati e marché makko a yahay Mandiang Sidy ɓe limogé de son poste aduna hakke moƴƴa on sait jamais dans la vie haray fuɗɗike jiiɓade toon ka l'OGP fewde ɗo ni Mandiang Sidy ɓe kan ittama tan no garɗinimo taw il est étonné ko photo Mandiang Sidy ɓe woni sera ɗo ɓe ittimo net ɓe wimo o bye bye haray kala hawre ɗo vidéo ɗo sendutumo Mandiang Sidy ɓe limogé de son poste directeur de l'OGP oui ɗum ɗo no hawni na noon haray weltagol nde malen ko itta ko c'est à dire ko jikku makko bongu ngu o waɗi ton ngu ko ngu woni ko metti jama o ko ngu woni ko ngalɗini yimɓe ɓen haray Mandiang Sidy ɓe min mi sikkano ko ni o way kono yesso itta e kumpa gonɓe doggude ɓe mbawa Ousmane Gawal ko sati konno sati mahen tum paykour sare ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nandayɗe a payle merci là-bas Mamady Doumbouya a golli ko boyintinɗa o bandijo ɗo kadi e leydi ko yo no lutti an kadi ñalande goo ara haray ko a wona cikkede par ce que ko neɓe be ñande goo wetira ne wiye kadi Mamady Doumbouya n'est plus président de la transition ay ñalande ko woɗɗude woodi nde hewtata ala haray ka tigi tigi si famodiraka ko ma jiiɓidire haray kaset toon no firi ka radio hande ko Mandiang Sidy ɓe janggo kadi ganda ko hombo ande awa Mandiang yayi la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓe wi no wo Mandiang no détourni mbuuɗi ko Allah tun andi mon tan ko détourni ko Mandiang Sidy ɓe andinoɓe mo si noddimo noddako awan kadi a yaari wa Sarlu White an kadi laamu gon ko hande noon paykour sare ngal paygal labangal nantugal inde paygal ngal nanda e ɗeya payle bye bye